Kohaman kepada bayi hau Jesu Christ. Aga gospel mindagas ngiyos ngo ujisu ukren biang syapang kejing syashitom bar kejing yap jongo. Henry pa ujisu ulakren ya kisenran syapang kejing syashitom bar kejing yap jongo kisenran jongo klams ngotu. Nena kita kedaung ngilius ngo ujisu ula ong ya kisenran ayba kene kikten kin ngam hak jingor jumpi naba ya ukun brio ens aitino hak kikti jongki brio. Henry kisenran jongo klams ngotu. Balai kisenran jongo Jesu klams ngotu ya kena kikten ba ujisu ulakren. Namar ngitip ngilaban ngotu ya ke gospel ngilaban ngotu ya kikten jongo balai tang radangi pediang yo pediang ika bor jongo mensim bakoid hapo jongi ibai pibi. Tang radangi yo pediang ika bor jongo balai ka bor jongo mensim bakoid hapo jongi ngilaban ngotu ngilaban ngotu ya kikten jongo balai. Radangim don ka bor jongo balai radangim don ka bor jongo mensim bakoid ngim laban ngotu Yana kita gedau ngiyos ngo ke gospel baro harin ujisu ula me partner ke bayap. Harin ujisu ula me partner ke bayap. Harin ujisu ula pen pau ya lade ya ki sendan ki apostol jungu. Harin ujisu ula ai ya ki baro ke bor jungu men simba koid ki sendan kilas ngotu shisha ya kekten jungu Jesu. Ya gospel jungu Yohanes kalau naga ba ar katkendai ter habangi pule ngi pule ngiyos ngo ujisu ula ong ya kerang baju pin pra ya kena ki ing ublai barengan sepin yang biang hadin lais ngi uji sula ong ya kirang baju pen pra kena ki ing ublai bad hadin lais ngi ngan sepin yang biang bad habangi pule kadkot ar paulai ngios ngo ki senran sepangi senran ngios ngo hadin uji sula wala mi parne ke bayam ki senran kelas ngo tu ya ke jing tu abakoid hadin uji sula mi parne ke bayam uji sula ngo tu ya paro ke jingi kai jungu Jesu uji sulakran syapang kamet jongo rada pipinyap yang ngan sepen mi part biang hadin lais ngi uji sulakran kendrai hadin uji sulam mi part nake bayap kisenran kiles ngotu uji sulakran syapang ayu uji sulakran syapang jing syashitom ke jingyap bar ke jing mi part jongo te minda ha gospel ngios ngo haba uji sulakran syapang jing syashitom bar ke jingyap jongo kisenran klams ngotu bale namar kim part pediang ya ka bor jongo men simba khoid Kimpat pediang ya ke bor jungu mensim bakut hapau jungu. Ini kita kedau kira lengau klams ngotu hen bad kira ting ban kili syapang kane kaktin. Kau hamun kepada bayin hau Jesu Christ minta ngi baro ngede ban ngotu ya ke jingmut jungu gospel. Kat kebangi puren nak gospel ngi baro ngede ban ngotu ngi baro ngede ban tip paling namar ngi baro ngela pediang ya ke bor jungu mensim bakut hapau jungu ibai ibai. Ngi baro ngedon ke bor jungu mensim bakut hapau jungu lang baga baptisma bakut lang baga sakramen jing penskam bar lang baga kibe ke sakramen bangela pediang ngi baro ngila pediang ya ke bor jungu mensim bakut ngi baro ngedon ke bor jungu mensim bakut hapau jungu ibai ibai. But ngi ngoturo mindai ke gospel habangi pole ke gospel umen sim bakut u yarap yang ibai ban smotu ya ke jengmut jengka gospel ngi barang is smotu hendreng minta ngile kumno badlang is ngoturu ngi kumbangim smotu ya ka gospel badlang is ngoturu ngi yaid kumbangim smotu ya ke jingi kai jungu Jesu dene ke tagadau minta ngi yoi haka balang katolik bungi kunjungi kun Kristan enda kela pediang sakramen kela kumno ngi tip syapang ke sakramen ngi tip syapang ke jing koridor jaga sakramen ngi barong ngi tip ngi pediang ke sakramen baptisma ngi pediang sakramen jing penskam sakramen communion binding kong sakramen jing itu baru kibe sakramen ngi pediang enda kela pediang ke sakramen ngi le kumno ngi rakhe minda ke sakramen min stop ngilek sayang mene ya simenta ke mas bakul ngi pediang ya ke sakramen janmeit kumno ki rakhe ke jing pediang jong sakramen hapoing ke samjungi ki kiat kot langi ki parlog sam ya ki ya kiat ya ki parlog ki rakhe ke sakramen bale omdai namar gimpat ngotu syapang jing koridor jong sakramen gi ngotu syapang jing koridor jong sakramen hendrei kanai kade guru kominda ki kun Kristan ki rakhe ya ke jing pediang jong ke sakramen min stop ngilet ingmene ngi pediang ya Jesu hapo godonor jongi en rejanmit ngilet pai halaki ingesam i kot lang ye ki parlog but
di kiat di duma ne di bon ki jingpang jingbam bar ke jing di basniyo kato kade guru kom ki buru ki rakhe minda ki jing bane sak bale ki ong ki kon gelap jonga la pediang sakramen jing de guru minda kasngi ki kon la pediang sakramen kamen baningong minda kasngi ki kon jonga la pediang sakramen baptisma tenga kane kade guru kom ngi lekmen kane kade guru kom ki buru ki lekmen minda kasngi omde namar ngi parts ngo thu sapang jing gor jonga sakramen ngi tip nadong chuna henre ngi im kabage jingim kumbang ngim sngotu ngi yait kumbang im ngotu tena kata gadau ala ong ngi barong ngi don ka bor jong men sim bakul hapo jong i be bar men sim bakul ula pen ngotu yangi sapang jing kai jong jisu henry ngi im ka bagi jingim ka basnu hadu kata kata homun ka para bayin how jisu kris tungin khili ala de mendagas kar bangi puson sapang gane ka gospel hatto ngiro ngilong kibriu ki im kumbang ngim ngotu ngi ian kumbang im smotu hoit ngi tip ngi smotu uman sim bakoit uman sim jong blai udon shisha hapo jong ibe henry ngi iait ngi im kumbang im smotu kato kade ge pop ka bakrang wile habang ngi im kumne ngi dang pen smusi au blai ngi dang pen bong ya ka donor jong jisu habang ngi im kumne Gohamur ka para bayin how jisu kris hakane ge mas bakoit tongin kerpar ya jisu ban yarap ngi ibe ba ngi bangin bagi barongin smotu ba uman sim bakoi udon shisha hapo jonga but tongin im kabage jingim kabakoi kabage jingim kabatamai tongin im yaka gospel minda to kumjuru tongin panmap na jisu na kabinda ki por bangila im kadba ngim smotu yaka gospel enero yaw jisu kris